Il-kumpanija li provdit tindif fl-Isptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għandha tieħu ma' 850,000 euro minant Stewart Healthcare. Zenith Consultancy Group li tieħu ħsieb din il-kumpanija ta' tindif fetħet proċeduri legali kontra Stewart Healthcare wara li dawn naqsu milli jħallsu invoice li jintbatet lura fl-2023 anka wara li jintbatu numru ta' notifiki. Minnaħa tagħhom Stewart ma nnegawx li din il-kumpanija provditilhom servizz, iżda argumentaw illi l-kuntratt oriġinali iffirmat bejn Zenith u Stewart kien skada u qatt ma kien imġedded. Dan fil-waqt li anka akkużaw lil Zenith illi kisru numru ta' ftehimiet kuntrattwali meta ma provdewx garanziji bankarji, allegazzjonijiet illi Stewart naqsu milli jipprovdu provi għalihom. Il-qorti perseduta mill-imħallef Mark Simjana innotat li skont il-liġi Maltija kumpaniji huma marbutin anki biftehim verbali. Ġala darba jkomplu jipprovdu anka jaċċettaw servizzi wara li jiskadi kuntratt. Finalment il-qorti ddeċidiet li Stewart għandha tħallas ma' 850,000 euro flimkien mal-interessi u anka l-ħlasijiet legali lil Zenith.